Ćao svima, ja sam Lena Perišić i danas ću vam pokazati ovu zlatnu žicu od poklona na rukice. Šalim se. Ova zlatna žica je povukla, moj mali poni, Pop Applejack. Pozadnje na kutiji, negdje se još dobro na kameri, kao ovaj Applejack ima, kada ga neki delovi, ovdje piše Dating Mobile, on style, mat on pop, pogledaj na kutiji, ima kako da ih pomešate. Ne znam zašto, ali tako na kameri ne piše baš najbolje. Ovdje piše Apple Dash, Rainbow Jack, Flutterpie i Pinky Sparkle. Ovo se malko teže skida. Ovdje imate ove delove, ja sam to već otvorila tako, koji su zapinjeni sa tip trakom. Pa hajde da, sklonit sam ovu žicu. Pa hajde da otvorimo. Evo vidite to kao tipani od Popa. Ovo je veoma teško. Da što se stiga do lakših dela, da samo izvacite prosto ove dela. Rekla. Amo je. I da iz druge strane. You are my enemy. Ok, svi ovi delovi su sada van kutije. I sad ovdje morate budete malo pažljivi. Jer ova plastika može da bude opasna ako možete si sečete. Zato budete pažljivi. Nemojte kad iskinete ponje da nosite kao narukvicu. Dobro, samo malo će nas oguli koža. Nije baš tako opasno. Zaboravila sam kažem da se dobiju i stikeri. Pa sve ono, pazite. Stikeri. Stikeri. Jabuke. Stikeri idu gore. Na vrhu ovoga od Popa ima kao neko srce i tu piše My Little Pony. S mog ponija već ovo strano već izlazi. Sad je unutra je urezana haspa, tako nešto. Ispupčena, tačnije. Također, kad radite ponije, ne morate stiskate ponije da izađe odavde. Nego stisnete. Ovo vi, tako se morate teško kad držite u jednoj ruci telefona, a u drugoj morate ovdje izgledati. Ok, evo ih s te strane. Sada ću ja da squish it. I eto ga, Applejack. I evo Applejack. I evo ovo naše, posle možete ovo srce napraviti pečet. Već ovo ga odloženo. I evo Applejack. Evo njemu sliko oblaži, veoma je malo. Ovdje ima srce. Nema srca. Oh my gosh. Ćemo da testim. Uđi. Kao što sam već rekla na početku. Tail. And here is my enemy. I eto ga. Kola je unutra. Now here. Here. I ovo je Applejack. On ima nešto malo plavo, ništa strašno. A sad ću samo trenutak. Snimala sam toalet, izvinite. Evo je Applejack, drugačije. Trenutak. Ovo je veća. Sada ćemo da dekorišemo sa stikerima. Dobro, evo ih stikeri. Ovo piše Applejack. Ovaj stiker ću da sačuvam. Također stikere možete kad zapijete, veoma se lako skidaju i posle možete ih vraćati ovdje. Sad ću da dekorišem svoj Applejack. I evo je moj dekorisan Applejack. Ono sad ima ogradicu. Samo se ne to.
dodao. Također, veoma lako možete da skinete stikere i da ih hranite ovdje. Sad ću ja, ako nezgodno s jednom rukom, aha, eto ga. I sad da okrenem. My gosh. I ovo je moja podrek. Ja sam samo uzela rep, stavila tu i eto ga. Oh my gosh, my tail! Oh my gosh. I don't have a tail. Oh my gosh. Zabava, najveća zabava kada ih poponjete što možete i stavljate krila. Dobro, ne baš ta krila. Mislila sam da se da se penjete. Tu. Šajte. I zabava. My name is Pinkie Pie. You are Applejack. Oh yes, I am Applejack. Dobro. Izvinite. Sada. Applejack se vozi kolice. Applejack Pop Bunny. Stiže iz prodavnice. Shooby-dooby-dabby-doo. Shooby-dooby-doo. Ovo je moj mali bunny. Pop Bunny je veoma zabavan. I još, ako imate još jednog poponja, da možete ovako ih rastavite. I na primjer imate Applejack i Twilight. Mix it up and Apple Sparkle. No! I go away. Mislim da Applejack više voli kad je samo Applejack. Yes. Oh, ajde. Poneću ga. Tu si. Dobro. Lako može da se skidaju ovi repovi kosa. Lako. Ok, ovo Applejack Pony veoma zabavna. Ima srce. Srce sta. Veoma je zabavna. Jedino mane to što nema pop šešir. Da, uzmite šešir pop i gotovo. Applejack nosi šešir. Iho! A sada, izvinite, a moram da obavim veoma važne poslove. Da vratim ova kolica. Vraćena u prodavnicu. Više ne treba i za snimanje. Dobro, Applejack. I ovi stikeri su veoma zabavni. Lako možete ih skinete. Ali se zato lepe... A papir se lepi za vaše prste. Ovdje piše Apple, na drugoj strani Jack. Apple i Jack. Ali uz ovaj set se ne dobija papir. Moj mali pony Pop. Dobija se papir da vidite šta se ima uz Pop. A drugi set mu se dobija iskreno. Ja sam ovaj svoj Pop ovdje pukao. I strašno ja ovo sačuvam. Se nikad ne zna kad može da vam zatreba. Sada da izmjerim i ja. Evo sad ću postavim ovako. Pop Pony je dosta manji. Pa Applejack može da bude mlađa sestra. Ovo je vaklina. Samo jedan sekund. A je vaklina može da bude jabukica. Samo jedan. Ne mogu da nađem. Gde je Rainbow Dash? A zato je slično načine kao slatke bele ako niže. I dosta veće od Rainbow Dash. Ovako.
dosta veća. I također ove stikere možete koristiti na drugim ponijima, ne samo na pop, nego možete koristiti Rainbow Dash, Sweetie Belle, Twilight Sparkle, another Twilight Sparkle, Applejack i još jedna Applejack. Također možete koristiti na Giant Pony. Možete koristiti na fashionima i bilo kojim drugim blapa ima. Samo me zanima da li može da se voz dekoriše. Dobro, to neću testiram. I hvala što ste gledali. Like, sub i comment. Subscribe!